Lada pikwa ia ka jingjok wan kloi syakaka wan kloi pai ba nyom bet HNPP. Lada pikwa ia ka jingjok wan kloi syakaka madu perston tensong UMLA jongi naka penur sla konstituensi pun baki bril ki ben ki ong uba selen baki madu perston om dan baning nyom bek hai bat tensong nyom bek long ket balong hey hey gawe lama ke NPP hapen ursla konstituensi madu preston ya ki wai wat ai li ai ba jing job kene bak ni ya ubaro pila ban ben kum no ba pinra madu preston ibayai dan rengka ya ubaro pila ban ben kum no ba pinra kiskim baper madu ila penyo balai pai ba ya I pinang keno lada pikwa kisnong kinang pernai sisu alewan ploy nyombek hai madu nyombek HNPP sembol kakak pule hey hey gawe lama ke NPP hapen ursla konstituensi madu preston ya ki wai wat ai li ai ba jing job kene bak ni lada pikwa tan shine lawai tang bat ni wat ya shawai shong na besbak haparti NPP lada pikwa tan shine lawai tang bat ni wat ya shawai interesi tom pai ma samenta ka kenti ngin penjob yang ya I madu jongi benak ya la ka tau jing job kan lek syai jing job dai ka jongi kam lek shawai nyom bet HNPP ban lek na jing babe gawe lama ke NPP hapen ursla konstituensi madu preston ya ki wai wat ai li ai ba jing job kene bak ni North, East, South, West, madu perston is the best. North